likijaribu kukuzunguka, nuru yake inaangaza, haitazimika kamwe. Usisite kumwita Yesu wakati wa majaribu. Yeye ni njia, kweli na uzima wa milele. Usiogope giza likijaribu kukuzunguka, nuru yake inaangaza, haitazimika kamwe. Ntiyari kunyihorera nubwo navuze nongorera, ntiyabonye ngiye kuba amanukira kundamira, na wa musozi biruhanya yanshoboje kuwuterera. Ntiyari kunyihorera nubwo navuze nongorera, ntiyabonye ngiye kuba amanukira kundamira, na wa musozi biruhanya yanshoboje kuwuterera. Niwe Yesu